like the sun and the moon in the sky, boy, you make me shine. 'Cause you do all the things that I groove like. Mari guys. Kembali lagi channel kami, kalian tuh makan lagi di sini menunya cumi enoki pedas hot lava, ada sambal terasi, jengkol mentah, pete dan rebusan ya guys. Oke, langsung aja sebelum makan berdoa dulu. Dari enoki dan tentakel cumi guys. Bismillahirrahmanirrahim. Besar. Mantap. Empuk banget.
kedua. Ini bumbunya tuh pedas, gurih. Wah. Apa ya? Kepala cuminya tuh banyak. Karena Tina nggak suka kepala cumi. Dikit aja. Wak-wak. Guys. Bersih. Gitu. Belakang itu punya. Wah. Empuk kali. Empuk tapi dia tak ada rasa.
terakhir ya. Kira nasi om. Terakhir. Yes, cukup ini. Terima kasih banyak nonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.